chate progress card comment ibol ji dan ho jong neu khan seng katin chate ho hin first quarterly hi ta second hi ta final la hi ta na progress report hi school par an ki po jiu cho nu le patian akibol khil chui pi ham tile progress report a khu abol hoina ho mark tam pi pi amun ho khu imu ma sapen ji po bin he ipi ham ki mu ma sapen chuna red card a hitia hung ki ji san ho chu imu ma sapen ji win hi ai lo le mark hlom cha cha amun ho chuna imu ma sapen ji win he na cha in apot tho zal a mark sang pi pi amu ho chu na mu phap ta po na hi na hi cho chu himasalo de sap ti ho khun acha ti ho khun wow very good excellent next time you do better ati jiu cho e ho chu nei le hi chi line ke ka hi ipi bola hi zat hi namu na golin hi zat amu le bola nangin hi chia hi zat namu I bola hi china fail ti ho ta bangina a hoi lo na lai lai ku lin pi pi ai mu so hi chu hui lo ding hai oh boy ka gin cha sangin ma kho chu na hoi mu the wow lang hi za lai lai na mu hi la naw na thi mi boy ai wanga na next time you do better okay hi chi subject ho hi na now next time ha simana simai le be khen cha no pass ding ai sanga hi mark scoring na bol thei chu now tia hina chapang ho hi encourage bol dingai isu di to go ma khuna a mistake ho khu sei pi ding aban le cha ku na chu am ho jong akigel do wa apot tho theina di wa khuna til kho ngai jesu di angai school langa teacher thim ta hon pungko apara pungthum chan a hil ho khu sei daw hi te na tunya hi in lang a cha ten lekha iti asim diu ham iti nu le pa te hon cha te ho hi ihil uwa ithip sa uwa na phate ke cha mi khat chia a ke nga ding thei dinga isim do thei du ham ti hi seyu hite ade de in tu e ho situation hi evera hi le icha teo future hi nasata asu boy ding in au mina hi ya chu chale now ade de a chapang cha cha ho hi a future hi ho khuda choi zar ham khat hi ya chu icha teo education lama hi invest I ha bol diu hi ka dei na hi sumle pai sen na thei thia I sen ding icha teo future ding hi education anei lowai le milin milal jong hi thei lo ding a kenga adin theina dinga chu education ma chu hong ki pan do dinga ya na ya chu icha te hi a future hung bright hen milin milal khunung ting le mithupi na miching mithem doctor nurse engineer missionary pastor hung hian iti jong le education ma chu a foundation hung hi dia chu please let us start investing on our children's education na ya chu cha ten lekha sim ding ting le nu le pa ti hon I het diu chu ki got na anei anga ya number 1 na lekha sim ding hita chapangin ki got na nei lo be a chu lekha sim ting le a het thei lo di he ya chu na cha chu lekha na sim sa ding ting le hi chi ho hi bol sa hi in number 1 na ki chem a chi a hung hlun in lekha sim din sol hi in aji chu atha chol hita cho gim a hita na alung thima lekha lut lo ding ai tai ai mut so ding ai ki chol nom ding ai ya chu ki chep zo le hin lekha sima sol pe lo ding ai na lekha ka ki sim tang bola tu chana lekha sim lo am ne ham na ka ki chim gun serin to lo yo lekha sim lo yo ti ho hi sei lo di he number 2 na achun tv lunglu ta avet pe in lekha sim din sol hi in a film vet chu alung thima cham ding nu le pa akicha ji achu asim ding gato ding ai wanga pha alung lut lo ding hi alung thima lut lo de izi enam tile athanop na a film vet ji achu ichi amain chu pra disturb ta cho ya chu film tv ho vet bana hi le khasima sol lo ding hi number 3 na achun electronic devices ti chu phone laptop kiti ho a khoi zo azong hi le khasim dinga sol lo dinga hi aji chu hichi phone ho laptop ho achu athanop na izaram khat hi hi so hicha ko na chu en biha ale khasim phat hi phat achu le khasim dinga iga solai le chi chu chapang
chu distracted ta cho na alung thim lut lo ding a hi a chule number 4 na chun nu le pa ten cha te ho hi lekha sim ding a isol ko nu le cha te ho hi sol le lo ding a hi boy lekha na sim ma sang in chiwa hun ga chi ta dio chu ga bol ta dio lai hun gal hei zap ta dio na hi chi hin bol ta dio ti ho a hi sol le lo ding a hi hi sang a chu ipi I bol dio ham nu le pa ti hon na I cha te ho hi thi be cha a iki chol sa dio he ki chol sa ding ti chu chom khat hi mo sa dina alung thimi all hewa koi ding iman asu boilo pe ta khuna lekha sima sol ding ai hi chi teng chule chapang hin lekha hi a he theng na hi number 5 na achun icha ten lekha sima sanga hi kisil thing sa ding ai he na fresh up half bat ham ai lo le akhut akeng amai su thing sa ding na kisil sa ding hi chi zo teng chule lekha asim teng le chapang ho hin a he theu na hi aji chu amai nu fresh ta chu lip that una point number 6 a hlasepum lunghang pum elo le force mangcha a icha te lekha sim dinga isol lo dinga hi lunglei sela isim zong le ki he theiji lo na lai na lunglei mo pum le hlaseta mithli kai chut puma icha te lekha sim dinga ki sol ki ti chu na alung thimuwa to zong le he theilo diu ka na lo di ti na he na lunglei sela ki pa ta asim tingu le hin asot le achom chu ka he poina chom chakha simu zong le lunglei se le lunglo ta adi stop lo be a hi asim bai le a het diu kham cho het diu he ai wanga lunghang pum lung sapuma thase puma lungno mo puma asim tingu le to zong le na pungni pungthum to zong le a het theilo dinga hi a point number 7 a very important cha ten lekha asim ding kun le bible chang khat asima chizo le chom chakhat tawa chizo le chun lekha sim pan sa ding a hi bible chang saw ta asim ngai lo chule sot pipi ataw angai po na he na pakai twa hi lekha sim ding ka hita in nangman het na chi na nei pi in lang ka het ding lom phata a ka het theina dingin nei pan pi in pakai jesu minin ka thumi tia hina pathien ko ma hi ki hlan do sa ji angai na hi 8 na a chate lekha simna ding mun kitu bol pi angai na a lekha simna diu mun hi mi hon adi stop thailo na mun ngai hi cho common room sitting room kom hi loading aji chu sitting room a chu kholai leng le ho maljin ho jong mi ki khom ki to khom ki nui tv jong ki hla na phone jong min adei deya eujeng junga mi ami a ta chu mi ki holim khom a hi win hi chun a hi thei ai le lukna kom langham ai lo le aning ham khat a hi chate ho hi a lekha simna diu mun hoita like wa sada na hi chelai muna chu lekha sim sa de wan na cha ten lekha iti chan asim diu ham ti anaveo hite chate ho hi a iq ai kati chu a thep naw a chi naw hi akibang so pon nu sung khat hi jong le na aji chu email le I hindan akiba lo tabang hin I thep naw le I chi naw jong cha le cha ki ka jong hina akibang po na hi a I chun chate ho hi a brilliant deu a umin ai lo le dal ti chu lekha he ha jong au min hi I chun lekha in hele ho na sim ganga ban le he thei pe ho chun ngau jong le a hello attention ngai deu na pui hoi ngai deu a he ha ho slow learner ho chu nu le party hon tham khat attention ipi de zep diu angai ti chu ka hin sei hin tin number 2 a chun chapang ho hi question answer ha do angai ka sei nom ben chu alin hon asim theu le hin ji jong aki ji thei taw cho na vocabulary ti chu spelling ho ajong boilo a hi ai wang chapang neu cha cha ho chu ipi ha sim theu jong le spelling a boy na lai cho ya chu chapang ho hin lekha asim tingu le a het mo ngu hinam a by heart mo ngu hinam ti hi ama ho question elo le pi ha a not bu hi la na boinan dongingi hungding ta dio ti ding do na a het to ka chu pi ha phate ke cha a het lo na lai chu hi la het thim sa ngai na hi number 3 na achun spelling na vocabularies ho hi ha hila ngai
aji chu a het ho hi aji theina diwa hi spelling jong hi hil ngai chu chapang kim khat hin sei thei jong le amu mal ta na spelling di ta ji thailo chu tuni la chun ka chanu poem kasim sa in na asim ho chu spelling ka hil ki din spelling ha sa asa ho chu kala do in na ka ji sa in hiti hin vet sa in ka te china raining to around to umbrellas na hiti hin ka ji sa na hi hichi veithum veili venga anji zo tingu le hin ama hon hichi thumal ho chu bai hat ta ve to hiti chun kala ji na hi aji chu itawangin sei thimu jongle ata exam hall sunga anji theina diwa hi spelling ahead u ngai cho for example ke ho family a pastor pa to ken kachate ka vet kol dan hi new kharin seleng exam a hung ding syllabus hi hung ki petau cho hichi chu kenin ipiti ka volume tele question ho zo se hi ka ji do su ke honin chun answer ji na ding hi blank in ka koi honin na ka ji zo ke zo hon pha le ka cha te hi boy ji ta wo hinji wo ichan ge ya exam a dinga ne ki prepare na awam mama le papan kan vel ha de ka ti honin ka ji sa ji win hi chi yo tiang chu le answer paper chu check ka bol ji honin aji hel no ho chu hiti hin round ka bol ji honin hiti hin na tihin ka bol ji honin vera boy na spelling ji hi vocabulary hi chika hi adi poi hi chika hi ti dinga he ka ti honin adi chu ka ji honin ti chun spelling chu ka bai ha sa pe pe ji honin na hi tia chu aki bol ting le exam pattern chu hi ta cho hi chi phat le chun exam sunga chu ichan ge ham khara confidence anei diu hi ta cho aji chu hi tia asimova aji chun akiji sa phat le alung thim wa hi sot pi cham dan hi cho ya chu exam sung a nervous ta lo na hitia chu ka bol ji a hi in na hon jong na bol thei vai le an na bol win ti chu kai man ka experience ho na ka in share hin tin number 4 na chun athonop sunga hi sim sa loi anga ye aji chu chapang ho hin lunglut ta asim phat sung hi chom cha a hi ji chun hi chi phat sunga hi chance la ding na sim sa loi ding angai na hi alunglut lo phat le sot pi ki boy pi han lang ki hil jong le na ka na ta lo hi number 5 na chun lekha ka he thei poi tia a hin sei tiang le iti don bud diu ham na apoi mo ma na hi na go hon bai hat gam ta nang ba hin lo a bong e cheng hamo iti banayam i jong na kilo da ham ti ho po na hi chapang ho he ra hin i sei ji vin he chi chu hi lo ding hi chapang ho hin mama ka he thei hi be ke wang lekha ka thim thei poi tia a sei jiu chom hi chi phat chu le lunglu ta in simple po in oh boy midang in a he thei le pathin in nang jong he na na pi ding hi na hibang na pot tho kamu ting le mama ka ki pa ji dan na het na ding a phat lut de wa hi bo in ki ha bol ho hi lol hinga hi e tha sei in boy ya hi na til kho angai na mi pon tho chu khat ve ni le a thim pe na hung pang de ti wa hi cha hi na pa po thi mangai na hi number 3 na chun ni si a asim ding ho hi by heart sa chat dina jingle all le simta nge ti ho hi bol sa loading a phana hi aji chu aban bana hung ki khol tiang le hung tam ta cho hung sa bet but ta na hi chi pha chu le chapang ho hin ha sa a hin sa dingo a hin ngap ta loading na fail jong hung fail lo theu hi ya chu ni khat a sim diu hi jang khai that a hung ki pe ho hi bai ha sa chat ding na ti hi a hi abanin number 4 na achu school a timetable azui bang wa hi ina jong timetable zui sa hi aphana hi a het thailo subject ho ha hila hilding na chule thamkhat efforts api zep thaina dinga jong na pha a hi cho hi point number 5 na achun encourage til housing ding na cha ten le kha sim ha sa asauwa athasi tingule nule paten lunghang lo be a cha te itil ho diu hi kan dei sa na hi boy ha sa de ta aiwanga tua ha sa na thu na hi khunung teng le no na sa na ding ai bo ve boy on tho ine ti ho hi na se angai ne hi chapang ho hi kinep na to til housing angai na hi cha te progress card
comment ibol ji dan ho jong neu khan seng katin cha ti ho hin first quarterly hi ta second hi ta final la hi ta na progress report hi school par an ki po jiu cho nu le patian akibol khil chui pi ham tile progress report a khu abol hoina ho mark tam pi pi amun ho khu imu ma sapien ji po bin he ipi ham akimu ma sapien chuna red card a hitia hung ki ji san ho chu imu ma sapien ji win hi elo le mark hlom cha cha amun ho chuna imu ma sapien ji win he na cha in apot tho zal a mark sang pi pi amu ho chu namu phap ta po na hi na hi cho chu himasalo de sap ti ho khun acha ti ho khun wow very good excellent next time you do better ati jiu cho e ho chu nei le hi chi line ke ka hi ipi bola hi za hi namu na golin hi zat amu le bola nangin hi chia hi zat namu I bola hi china fail ti ho ta bangina a hoilo na lai lai ku lin pi pi ai mu so hi chu hui lo ding he na oh boy ka gin cha sangin ma kho chu na hoi mu the wow lang hi zat lai lai na mu hi la naw na thi mi boy ai wanga na next time you do better okay hi chi subject hwa hi na now next time ha simana simai le be khen chan hong pass ding ai sanga hi mark scoring na bol thai chu now tia hina chapang ho hi encourage ball dingai isu di to go ma khuna a mistake ho khu sei pi ding aban le icha ku na chu am ho jong akigyal do wa apot tho thaina di wa khuna til kho ngai jesu di angai na ti chu isei theu hin tin tu nia a le kha sim chung chang a chapang ho itil kho ding dan ho le vet call ding dan ho ise ho chu hi chan in ananga nga phot hi tin adam sel kit ta